पाउसेद यमपम उइब मरुइब पाउ खरा अपडेट तौजरे तोरेलायम बगी इसिंग कांगसिलपदगी वाटर सप्लाई स्कीम सिंग फेल ओरक्तुना तोदी फंगनद्रे नोंग लाक्ट्रि फाउ इसिंग की अवाबा खांगमिनासे मणिपुर की तंपक लमदम फाउदुना चेरिबा इम्फाल इरिल नंबुलना सिंगबा तुरेल सिंगदा इसिंग कांगसिलपदगी तुरेल सिंग असिदग इसिंग लौदुना चलाइरिबा वाटर सप्लाई प्लांट सिंग थबक लेफिदुना स्टेट असिगी तंबाकी लमसिंगदा इसिंग की अवाबा चाउना मायुकनारे इम्फाल इरिल तुरेल सिंग असिदगी इसिंग सिंखतुना चलाइरंबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिंग मफुंग फाना चलाइबा ngamdre मरमसिना मियामना इसिंग लिकना सिनबियो लोइनना नोंजु था यरुक्ट्रिबा फावबुदी वाराबसु वाना इसिंग फंगदबगी अवाबा असि खांगमिनरसे आना मणिपुर लंगा के पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एस तोम्बिना खुदेक पिदुना थादोरकपा जेरोल मना खांगलगले जेरोल असना मखातन हाई इम्फाल लेरिबो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिंग असिगी मरुइबा इसिंग लफुम ओरिबा इम्फाल इरिन तुरेन कांगथगिबा असिना हाना सिंखलंबा इसिंग चांग अदु यौबा ngamdre मरम असना आईएमसी न कोनबो वार्ड नंबर 14 15 16 अमदी 17 दा इसिंग निंगतिना पिबा ngamdre हारिबा मफम सिंग असिदा हाना नोंगमा कालग इसिंग थारंबा अदु हौजिकति निनी कानरगा थारगने मासिगे सुमथकता सिंगदा तांगी इसिंग की इमाई का है ना हंदगिबा मरम इसिंग सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसिंग निंगतिना फोटोपा ngamdabana Langgol Reservoir Zone 1 to 3 CAU Nauremthong Uripok Lalambong Lambel Thangmaivan Rems na singba mafom sin ising pipada chauna akai pa thokle Asom na toren sing asig imai antaki badagi thengnari ba khodong chada ba sing asi khara makai hantana na ba mari laina ba Water Resource Department na miyang changtuna hari ba turel sing asida ising thinggat pa sing ba tahundana ba hona kada bani anasu serol sin makata na phongdokhe असम इम्फाल तुरेन की इसिंग इमाई अंधकी बदगी सेंगमाई मंत्री पुखरी कंगला मिनुथो गोलावती निंगथेम पुखरी अमदे कांसीफोन सिंगबा मफम सिंगता लाइरिबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिंग असिद इसिंग निंगथिना सिंगखतपा ngamdabadagi मियामदे इसिंग मरंग कायना फंगनबा ngamdana लाइरगले इरिल तुरेन की वनसु इसिंग इमाई हंथाकीबा असिना हाना इसिंग पिरमबा चांगदगी हंथना पिरे मतम खरगा नोंग चुरक्त्रबदि हौजिक लेरिबा इसिंग की फिबम असिदा क्याम कुइना मियामदे इसिंग फंगनबा ngamgadagi आबेसि आचोबो वांग अम ओइरे हिरामसगी मतंग फोरम पत्ता लाइफ वाटर सप्लाई मेंटेनेंस डिवीजन 2 दा असिस्टेंट इंजीनियर ओना थबक तौरिबा एस मेघ राजका पाउसे असिगा अखनना उनादुना वारी सानाबदा फांग हाई इरिल तुरेन की इमाई असि आनादगी यामना हंताकीबा असिना फोरम पर वाटर सप्लाई असिदा इसिंग निंगथिना सिंखतपा ngamdabadagi पल मसा मसा थिंगलगा चेक दाम इसिंग मखोटलगा सिनरे मसिना मरम ओइदुना फोरम पत्तगी खरा हाइदगीबा इरिल बुंगद लाइरिबा वाटर सप्लाई असिदादे इसिंगी आवबा चावना मायुकनारबने Porompar water supply asina hausi hausi kurai sajur laikai kurai lai wangma nongmaibum soibam laikai hatta derivati sekon top sanjanthong officer colony kongpal amati janems na singma mafam sing asida sing piri bane hausi ki wenadi check dam satuna maukolakpa ising sing da chalai bada konarabaso kayam koine ising sing khat pangam ki gadaki aiba tambangam da phibam da leire mamangai dadi tampaki atop turel sing imai hantagrabaso iril turel asidi sahi chupa ising imai wangna leiram bane अदब सही खरा की ममंगदा दोलाई थबि वरे सजन के बदगी इसिंगी माय असे तपना तपना मयुक न भावरा की बने कोमसे सही की वनदी वाक्सिंग की मतमदा नोंग खरा ताखिबा असिना ममंग सही सिंग येंगना बदा स्टेट दसिदा येंगना बदा इसिंगी आवब मयुक नरपगी चांग असि खरा थेंगे मगा तरकवा अतोप पाव अमदना ढाका की स्कूल लाइसंगदा अटैक तौखरे बांग्लादेश की कोनुंग ढाका दलेबा स्कूल राधाकांत लाइसंग अदु ngarang sagol sinamitam yo chanirom की खुदपु अमना अटैक तौखरे अमसुंग लाइनिंग लोइसिंग दा खुद थाखरे लाइनिंग लोइसिंग अदुना गौर पूर्णिमा थौरंगी सेम सारिङै ngarang numitang goram मियोइ चानी रोम दा ढाका दा लेपा लाइनिंग अदुगी प्रेमिसेस मनुदा चांगसिलखि अमसुंग लाइसिंग अदु जेखै थुगाइप औगिबनि अन स्कूल कोलकाता गी वाइस प्रेसिडेंट राधाराम दास न पाउगे एजेंसी दा हाइगे थौदो अदुदा अखोइगी लाइनिंग लोइ अहम अशोक फनंगी लाइबक फफना मखोइना पुलिस कौके अमसुंग लाइसिंग गी प्रेमिसेस मनु अदुदगी फतबा मियोसिंग अदु तांथोप ngamखि अदमांग नाइखे International Society for Krishna Consciousness School Temple the Edek Toroki Vabasi Yamna Nunangai Weba Taudo Amani Aina School Kolkata ki Vice President Adun Haiki Amsung akan batabak lokan na bamasung leba kasida lairiba Hindu minorities in the security pin of Bangladesh government apple tauke. Hauki Basai October 3 Bangladesh the minorities in lining from Singta attacks in Matang Matang. Tauki Baduki Matung the Karangi Taudokasi Amuktola Kibane. बांग्लादेश की नौखाली सिटी द लेबा स्कोनगे टेंपल अमदसो हौकिबा सही की अक्टोबर 10 तुरुक्तम योय खुदपु अमना अते अkai थोन की अमसुंग लाइनिंग रुई अमा हातखे मासिगी ममांग द हौकिबा सही की अक्टोबर 10 हमतोय द कुमिला द
puja ki mantap amda Islam laineng ki aseng balari Quran bo mangthoki abigi matang dagi Bangladesh ki district Kiamrom da hingsa thoki amsung madugi matung deleba kasida kanglu masen gi marakta ungkhuna bagi thautok sing tholake mathang chaihulda jogi chief minister oina wasak lo bagi thorom pangthok lagane Bharatiya Janata Party BJP na Jogi Adityanath ki ani super town chief minister oina wasak lo bagi thorom madu mathang chaihulda pangthok laba ya matam lep gre official sourcing hai wasak lo bagi thorom madu Yekana stadium da pangthok laba ya thorom masta mi lising kana saruk yaram ba thorang tawri party sina thorom masta saruk yagada singi baton ki list sem sari amate government ki tongan tongan ba scheme singi beneficiary sing jauna post singi guest singi marakta Leverty aina khangna state asida BJP na sakti paina phone abada asobu thawdak lawkiba singsu saruk yagadore thorom masi gi sillang bada stadium asida sarak na TV IV chanirum jauna da thorang tawri Prime Minister Narendra Modi, BJP National President JP Nadda, Union Minister Singh Rajnath Singh, Amit Shah, amasung atofa kaya. BJP na sasan daw State Singh Chief Minister Singh amadi opposition ki maraktagi. Yauna atay masak naibal lusing basing su yaw gadore. Ukraine da pung kun mari ki manungda miyo lising ahum chanipan ki matakta puthokre. Lanthok liva Ukraine ki tongan ba city sing dagi Green Corridor sing ki mating na hauki ba pung kun mari estam miyo lising ahum chanipan ki matakta puthokre aina Ukrainian sarkar ki pauna aine. President के ऑफिस की डिप्यूटी हेड केरिलो बाइमोसस को नफोंदोकिबा मतुंग इना मारिफोल सिटी दगी मेव लिसिंग अदिरोम असागी कार्ड थोरक्तुना काफोर एशिया द यौरक्रे अमसो मकोइबो यंगसिनबिरि आइरे कार खरा दि लंबी द लैरि मरम मदुना बादियास द मतम खरा की ओना तेंगबम पिनरबा स्टेशन अम हांगदोकले आना मांगना हाइके ngasi mi ke मारिफोल दगी मंगुस तमना मखोंना सथोरके मकोइ बाडी कार्डियस तमना अमस बाडियक्स तमना अमसो मदुदगी अमुक Kavoricha tamna pasta holakari ana tamuses kun haike Maragasida bos Bovzel Gostomel Barodieska amaso Sebsen Kiftagi sumio dising amagasanifan tarati Russian attack tagi nantok ton thora kare aire Nagalamorom da Russia ki attack ta American citizen amasire Ukraine gi Chernihiv lamdam da Russian forces na yamna kan bomb kapsilakpadagi American citizen amasire ana US State Department of Hongdokre US ki citizen sibagi thaktok adu ngarang thokibane laikirabagi imung manungi mafam da aikoina awawa phongdok sari awawa matam asida imung po like igai khumnaba oina aikoina atai wafum amada phongdok laroi aina State Department ki spokesperson hakiba wafam ama BBC na quote okay New York Times ki report madung ina victim adogi maming James Whitley helkawe maximum mangsahi ki December thada maki loina video Ukraine ki hostal amada layengna ba yana ba kidamak Ukraine da satkibani aire maragasi da US na Russia ka lainaram ba mahusagi karbagi mari thadat kre United States na Russia ka lainaram ba mahusagi karbagi mari thadat na ba US House of Representatives na bot launa kre masina maram odena Russia ta ki poselak pa pulam singda US sarkar na tax wana lawa yaga dore Russia ka karbar ki mari thada na ba khongthang ado lower chamber da vote launa bada 4 to 8 the approve tawge Republican khara khakta mak masi ki mayokta vote fire legislation ado senate ta thakre aire House the vote launa riba asi US ke President Joe Biden da European Union amaso group of 7 G7 lebak Singapore na Russia bo karbar ki lamda most favored nation ki thak firam ba du lauthok lagani an lauthok raba matong dane Russia ki seafood You amasuk diamond labor thing na executive order amasuk Biden na sign tawke Nagaland gi kazal sadaki Manipur government sipai loktok tabaki mayokta sarvona pong omfutan dito giban kaukre Manipur ga ngamkai lona riba Nagaland gi kazal sada devoid to Manipur government gi khulai pai ba sipai sing loktok te habagi sars da Manipur ga Nagaland gi taina bangamkai paring ba council ba southern angami sing apex body amoriba Southern angami public organization sefona pong omfutan dito giban kaukre Bangi khongjang asi tha asi kunna musung kunma thoige lona ba hingi nongge matung pung amadagi hauradana mars kolong doige ahing nongyai fobo pung omputrani thoi chupna satagani aire Bangi khongjang sangsil lagani phongtor kiba sepogi maikedi gi thamlak libo wafam singna Manipur government state asi khulai paiba persons in Nagaland gi kazul sadas devoid torok liva asi Teni yimi public organization TP on laukiba warep ki matung in nakal ani ki marakta yana ki ba agreement adu ba thuai ba thong ni are Sebogi maikede gi Nagaland amasuk Manipur ki marakta lipat lamgi chain haba wathok sing loisin na ba kyar kan hajara basu thabak ton thorak tabadage bonghum putra ni togi oina southern anga bi paring da leiba mafam sing amasuk
national highway fawba consinta khongjang asi chathagadabani haire adum oinama khongjang asigi manungta komthokpa yaba kharati komthokani haire adum manipur romdagi lakadaba private amasung public passenger gari sing pochai puba gari sing jauna manipur tamna chatkadaba makhal khudingmaki gari sing de banna sigi manungta changthok changchen tawba yaroi haire arubeda content sing asigi maru oiba paw khara asi paw tamjariba manipur local news youtube channel amadi facebook page asidagi yangberiba panama pathaga sari channel asina tomda kanarabade subscribe to tribesna subscribe to biro moloina like and share to bujuk abi gun panama po amakan thagasari